Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uwe unong yalam kaseng Henyo Trap Integrated Territorial Organization ulapan kan mau hakapor badang don kaseng ki ang atiar siya kapod ki khasi ki syong suk syong shngan Henry menta kila sya pendek man kapor kum tau loong balada ka sorkar kamla banyada ki samla ka jadman riyo ki hab banich nak tembiang banyada ki khasi hakapod. Ya kini ki kentian ulakran ha gajing yalang menta kasingi ka arpon riyo terek unai wieng arajar arpau ar hapalau ka State Central Library Shillong haswaban thang Mombati. Kaseng haswaban sedang jing yalang kala penlong daga jing sngap jar ka ba arminen ban sngola mi gajing klat no ki khasi hamukro ki bala sya siat yap hagi pulet asam kabala ja ka arpu ar terek unai wieng arajar arpu ar. Haswaban sedang gajing yalang thang Mombati kaseng kala let ban IT ka dor khas ya u Resident Commissioner ka Assam House kabadon hadhan kiti. Layu iru bagi pulet kila penong ke jing pahara jor ya ka kherdop benrung State Central Library namar la talasi ki dukot habaki rung hapoa. Kumju ru ki pulet kila pen khalan ka bor pahara namar kila yang hakmat ke surok IGP bar hakmat mau benna. Ikin tiuro ya ki pradekot jong kejat beriu jong beriu nyotrap ba ni dei ban long ki ba start ni dei ban long ki ba yasha bat nyim dei ban long kita ki mau juntut jong gari ba kejat beriu habangi shim ya kesin jam ban persya lani ban ajitit ya kanu kanu ki isu ngaklem kedau ya kiwei lani ngaklem kentho ya no hre ngakren katkum kanong rim balasuit lasyor balaseng ya hito ni dei banlong kilawai jong gari bekerja bendriu ni dei banlong kiba start kiba syampang kiba chenia hablei kiba tibreu tiblei kiba dang lakor hakayai kayeng hakno kano ka bentang namar ladang ni kret no ikini ke baro nyimla ban poi hakno ka kardang lani kinu ki jingthmu bijang nor kiba pha kijongi namata ka dawa jong gari bekerja bendriu ni dei ban sapriang ro ko kubor ba kiwei pat ki parlok na kiwei pat ki state paramajan na do ka sam kiwei ki residence kinong song bangi klem wan hangne ba di persya ya phi henrei ngi persya ya ki police jong ka asam ki ba lashim ya ki jing jong ki parda bersnam jini bara khoi ki jelah sakhilam mingi ni dei kum separa ngitip ba ngi dei nagi pai riulom ki barit pai ki badam tang sitro dangai ingin nujor bat ki waipat ki jaj berdeu jong gadeu ba hagari India ni depan snotu ni depan ya mar kiliang ni depan ya buram yewe namar ngitip ba mangi ki kun ki re jong gabri nyo trep nimla ban im tang hari la jong ki dan sipon ba ki population ki jongi jong ki kun samlang ki riurang ba jong gab payu beri nyo terep kibadam kibasa kibakhayi kipateng kibakhamai syakiwi pat kithain kijela jongga sete ri sete lamingi ki state north eastern states but syaki wei pat kidoba jong ri India tigde ban kan mau ba ngidei ban yubram wei habangi le ai hakri ka jela jongi beri nyo terep itip syai ba hakri per social media per internet ki khubor hamsaya ki sapriang within lani hakipo di ki second habro istelup kari baka perthai habro ikun samla jengi ikthang kaminsin balai apakah sarkar kamatla ketulut singuru undan so
Kanjeng kum lo. Boleh dikun sama jungi. Ki ke jingi adu kan ni. Bakam yung kalau way itong ki, shaking light. Ngarong di way. Kun sama ubang hampat juyeng. Hakano platform nganyo bankran kumhagini ibenta. Hendray haba kadap kaminsim ngamla ban pai. Haba ilejong ru ngakit ke Hendray undan bepet ini. Ki ino sangsat. Yagi bepling sipok berkar mukro kaya belajar lasuan le tombor kinang asam kipulis asam kamu kejile kejongki hukum siat yiki telah pentak mat yong yang iwe piwe kamtam kikun samlang katang ban pet lu kalawai niladu jengkermen balai ninyoi kata kalawai jong ke sarkar kebaki syong kisyo bagi maki gila abiang ndrei iklet ya kajat buriu ke jongi minam kuno ya kei kebaki long kwe long pa kiladap yat ndrei ai kani ke pemerintah ke present kita ban pet bat kadi ban nyat bagi di ban yo ke solution di ban yo ke justice bentang kita biak bro bat kamtam ki kon sama ki jongi kan mo ke likor ke ba ke bagi mak amdai ke sin ke baang amdai nginong ngumla chuban ken ke jingle bor jong kulit asam nagapor sikapor iki prado praslam jongi kebedon markab baki kaya ko mga kuha ba nung ni kini ke jingle jongki sin berkat ladai bani rakyat tang maku samla ngi de ki bestat ngimdai ban lek kum kubit ngin berkat ngimdon ai bat kita ki jej beriu hongtei bat ki jej beriu asam pula kran skat dari mene ngidon ki jingi kita ki neighbor state jongi ngim don dawe bat ki henrei ini kejingle bor joki nish por nagi por skipor ko perkhat yengi ba try ka dawi ka de kejingtlat jonga government jongi ka penken mau yang aba hakisne melale akan mau yo way UMP jongka Mizoram apagi pulit asam ki persyang kiki yele belai bagi pulit jongi kiki yele belai kimla ban yada ki pru jongi hante kene gelong ka ba persosi pemerintah ringi kisamla kumbat sepeger mau mensua giar hajar senem mensua kat padang donki singking etir jongi tiba abis teh bodar ngakan mau ki imsuk imsan gibriu teng kini ke perkat yenga imat lada ka sorkar kam simkiang ingim bansi hablit no sikejuk ke barim tegumta sorkar kerja ke ini kedepan bakli gladon roka mentah kumpong no ka gidai kebiajan bat suara kam asam haji syah gladai ban penbet yo pod usam nadok meno henrei habingi pai imat ki syuya ab tang dajat po election kini politicalize je borok isu bodar isu ru yo glale kumta buat ke police station ru ngape hantai gladai ban play nadok meno henrei ki ab hado ban chua ban po election ki mud ban play gaji mud ayung tu dalam ayat play police station kam mento ye te kumta ngam da kuat tan ban bol ketin ngan syuong naga besai ladaka sorkar asam bat ke sorkar jela jongi jimle ai dikine ke ba sendet guli prado prasnam jongi ko samla ngingim de ban syong klikti ngin se perkat kirang don kilenti tangba nga ongsha yang government so bahawa what I like ba ngin yada dengi nama dia ke tu pos tu kaput kesnam kan sakai ngingim salia tangani kan ongi fees ko samla long ki blakre
Nomor pindah page bah ngingi don tumir. Indonesia, Bang Jom,